Halo teman-teman, kakak menemukan banyak pohon mainan nih. Wow, banyak sekali mainannya di sini teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin mainannya teman-teman. Wow, ini kakak dapat topeng ondel-ondel. Wih, keren. Ada lagi nih, ada mobil Tayo. Wih, warna biru nih teman-teman. Ayo teman-teman, ada lagi nih. Ada ondel-ondel sholawat sama ondel-ondel kecil nih teman-teman. Wow, keren. Mantul sekali di sini, banyak mainannya teman-teman. Wow. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi. Wah, ini ada lagi nih. Ada topeng ondel-ondel sama ondel-ondel kecil nih teman-teman. Wow. Topeng ondel-ondelnya warna putih. Ondel-ondel kecil. Wow, ini ondel-ondel kecil lagi. Wih, keren. Ayo teman-teman, masih banyak di sini mainannya teman-teman. Kita kumpulin mainannya teman-teman. Wih, keren. Wah, ada ondel-ondel sholawatan. Wih, ini ada lagi nih teman-teman. Ada mobil Tayo. Wih, mobil Tayo warna merah. Ayo teman-teman, ada lagi nih. Ada topeng ondel-ondel lagi. Wow, ada lagi nih. Ada mobil Tayo juga. Mobil Tayo lagi nih teman-teman. Mobil Tayo warna kuning. Wis. Nih topeng ondel-ondel warna merah. Wow, banyak mainannya di sini teman-teman. Wow, di mana lagi? Wah, tuh ada lagi teman-teman. Ada lagi teman-teman. Wow, ini ada juga nih teman-teman. Ada mobil Tayo lagi. Wow, ada mobil Tayo warna hijau nih teman-teman. Wow, kita kumpulin mainannya teman-teman. Masih banyak sekali mainannya teman-teman. Wow, ini ada ondel-ondel sepasang nih teman-teman. Wow, kakak dapat mainan ondel-ondel sepasang. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainannya. Masih banyak sekali. Wow, ada topeng ondel-ondel. Wow, ini ada lagi nih teman-teman. Ada ondel-ondel kecil di atas pohon nih teman-teman. Wih, keren. Wow, banyak sekali mainan nih teman-teman. Wow, sudah habis kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, kakak dapat banyak nih. Dapat segini teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe.